Ngibingelele kuwe laleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mangabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke lemnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ezokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke songakwenza-ke nje lapho khona usicindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba akulethele lona namhlanje-ke lithi sekuvele kwe-MK-ke laphana-ke ethi I-F_P nayo isazobuya-ke izoguqa-ke kubona-ke waveza-ke nanesizathu ukuthi-ke izobe izoguqa kanjani, izobe izoguqelani kwaveza izizathu kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina into engenza nje ngidlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena zicela laphana sezizwile le video lena ungene ema-comment section-ke usho umbono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicindezele ibhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibona ngane zakwethu, ngiyathemba niyaphila, ngiyathemba right. Ayithi umdlalo omuhle wahlala phansi uphuza ama-popcorn uphuza amanzi ngoba umdlalo muhle ngendlela emangalisayo. Ngifuna ukukhuluma ngento eziwu-2 namhlanje ezumdlalo nje omuhle, ngakho kuthiwa nje hlala nje wena udla ama-popcorn noma uphuza amanzi. eMzumbe uhambe kahle kakhulu ngane zakwethu. Umkhonto wesizwe uthole iwadi enkulu eMzumbe, okuyiyona wadi futhi edecidayo yokuthi uba iyona yakho umasipala, iyona futhi edecidayo ukuthi obani abawongena kumasipala. I-I-F_P iwinile kuma wadi amancane angathi shu, but iwadi enkulu kakhulu okuyiyona edecidayo umkhonto wesizwe. Njengoba i-I_F_P nake nje iyasidayisa-ke indlela sidayisa ngayo, so ziyakhala njengamanje kuyona ngoba njengabe kumele izoguqa kumkhonto wesizwe eMzumbe, izozithoba kumkhonto wesizwe eMzumbe ngoba amandla onke amasebe onke aphethe umkhonto wesizwe kumele bazobhawa kumkhonto wesizwe ukuze umasipala ukwazi ukusebenza. Okay, number 2 kune-International Court. Njengoba sazi sonke nje umkhonto wesizwe kuyagwaza and ugwaza mawala. Ubaba uJustice Hlophe yena nhloko eParliamente yomkhonto wesizwe, okusho ukuthi uma icala lethu seliqulwa seliqulwa icala lethu sobe simelwe nawo umuntu umthetho waziyo. Wena nje hlala phansi, wena nje uphuza amanzi udla ama-popcorn, iyonto esishoyo leyo. Umkhonto ujikijela ngempela and umkhonto uza ngamandla. Ethiwa ama-GNU nje manje thiwa asefuna ukukhansela nedeal, but asikho lapho thina. Okwethu thina nje ukuhlala phansi nje udla ama-popcorn uphuza amanzi, but umkhonto wona uyajikijela.